Mohlanka e moholo wa diqhelete wa Centlec ke hlonelwang komo o batla mohlanka e moholo wa tsamaiso malefane sekoboto a hatiswe Sena ka mora o tloswa setulong ka diqoso tse malebana le mangolo a hae a thuto e phahameng. I do realize government has stated that they're combating corruption. This is just my bit in trying to assist government. Boto e qosa sekoboto ka hore o iphapanyetsa molao. Today, a court ruling was made against conduct of the chief executive officer who believed that he could act in a manner in which he acted. Sekoboto o qosa modulasetulo wa boto ya Centlec ke no se moroka ka o se tshepahale. Some of the issues that he is raising, if there is material irregularities around the issue of spending, must be recovered or people must be jailed. Tebello ke hore le khotla la Masepala wa Mangaung le tle le tshware kopano ka la bohlano ho seka bokamoso ba boto ya Centlec. The mere fact that the numbers are very low and don't meet the criteria of a board, it tells you that the board is non-existing. ANC DLFF di batla hore boto ya Centlec e qhalwe.